Kwirire Triza wa Muraya ni ndingioka gugutara undu itowe ni ndigugutara undu itowe tondu ni ndigitwo na ni ndiganite na rebound noyo saye githe kiragwika niguo ndirakwirire githe kiraguthukia rebound uriganirwo ni karangu no ni ndingioka gugutara haha ta oyo ex waria wake ngei ex wake ngei aroka gugutara ni Triza ndirakwira atiriri Triza soka kwa muthuri waku kana agacoka akariganirwo life agathugumaga life guthuguma life agathugumaga life mathugumo kaigwa magaiterereka tararara arabu agacoka kaigwa akiruma muthuri wake na noe mutarani njorua akiruma muthuri wake akimwiraga ati ararumurumira irio mai ukarumira muthuri waku mai mutithi mukamie mai ukamurumagira mai irio ni ndo na noe mutarani njorua sa abia Jerusalemu urarete Atrisa urarete gwa karango wa Muraya tie gutara na mundu toy ndi akwira uri bound toria twari boundire uhote gwikara wi sojo sojo gukaikaraga ugo kenete ni undu wa mwathani Jesu no ni ndiuka kuhotho mera maandiko hana gugucaikira na gugutara no sana kerarumaga muthuri wake mai kirumira ate muthuri waku mai na nikio atumia matigagwo nginya mungitura hau mugaga kengei sokerera mutumia waku wa mburi nowe kengei angiumetwo iyo kengei angihijite guys angihijite we kaba kuruta gucomora gataka gusomorete kana pregnancy kengei ukira umoirio ucio hana gukuma nginya cia muoyo ucio hana gukwira nginya ndukahunje ngai ino muraiguire kanua kau oh my god nginya ndirahauka ndegwa haya oh my goodness we kengei witu angisekete kusekeha angiumetwo irio kumwirio mai no kanegenia muthuri ni undu wa mai ngai nireke ndimwire ndina muthuri wakwa miaka nenda mekarudi no ni ndire ndamwira horo wa mai wa irio we kengei angionete ururiro nikio mundu atinda atigwo mukagwaga uyu aratigirwo niki utie kindu atari ni muthaka ni mwekwete we mutimenyaga ngongoni ira kuria niriku we dimenya niki atumia matekaga so long to heal wana move on like in a flash of a second asha move on wewe una take so much time to heal ushaachwa but you're taking so long to heal uletida gokerera mundu mwenye hakuwa ikupenda mwenye anakumistreat uletida goko ukimobeg amurudiane then I'm like na nani atumia ale kwashio the ones that wanakuanga in love ukikona mutumia bado ameachwa ndutogo Triza leka she was in love, she's still in love ko move on ne undu mwe munene muno she'll take time ucio no anine miaka she'll take time tondu ona aleke hiko ini ndahirite ameshatoka bado hajahil it's 1 year down the line bado hajahil she was in love no andu aya move like sasa kama Luciana ni ahire aleke hiko ini alikuwa shahil so ndo maana unaona yeye anakaa fast lana yeye dali na anything yenye inamsumbua asha move on na maisha yake sasa huyo hatuwezi mcompare na Triza was in love, she is still in love after Triza ona dali ame ya maudu na social media ni hindi aigirie for the first time do yate mundu no amuhuthire ari weapon ya gutuma atindi ari relevant ye bado hajarani hizi vitu ni by the way diramutake na uru mimi hata take 50 years ku heal mimi siwezi mtake vibaya hata siwezi sema ati ana overdo she's still in love, she was in love huyo hakuwa amehilia kwa ndoa mutigemo compare na Luciana na wanawake wenye unaonanga aki wanakuanga in love ashioneo mahatago hao wengine tunahilia kwa ndoa usha move on mwanaume alisha move on na kuonyesha mimi nime move on but there is something mfati yuko mke explain ila Triza ajue co-parenting si kurudiana co-parenting tigoshokano so co-parent mwanaume atakuwa anaongea na watoto wake ni wale provider but more to that yeye hayuko hapo kwa ndoa yeye ako na maisha yake ako na bibi mwingine so he must move on with his life
Ndio maana unaona she is taking too much. Inyo mtida mkemwa advice, mnamwandikira ma statement manene, mwambieni tu kitu moja. Co-parenting si kurudiana. Yule mtu ako na maisha yake, wewe ukiona ana enjoy maisha yake, wewe tulia, tafuta mwanaume. If you want to move on haraka, tafuta mwanaume, endelea na maisha yako. If at all you want marriage. Lakini kama umeamua kukaa hivyo, wewe ujue yule ni baby daddy tu. Osho dole kedole muzuia. Wewe alisha move on, alisha heal, maisha yake inaendelea. Wewe ndio uko hapo kwa crime scene bado. Dole uletekera ko heal, dole ura move on because you are in love. Ne dige mutuira, she was in love. Nono na kwa alina ke mudogo ke side man ogwo. Ai, hange kwa na hizo vituko unaona. Wanawake wengine wenye unaona wame move on hapa, makoragwo na andu age pending. Kana mundu ucio akoragwo agechita leo in marriage, anachita, anaenda mara 2 anarudi hajapatikana, anaenda zingine 2 3 hajapatikana. So mundu ucio na atigore munaonanga like haja feel like she has nothing to lose because ni kitu alikuwa shazoea, alikuwa sha heal kwa crime scene. So when ku move on na maisha, atigwaka jump to the next person na maisha inaendelea. Mwenye Triza ni mtu hakuienda nje ya ndoa, ako in love, ni first love, amekaa tu hapo. What is happening? Kwa nini inani happening? No issue ndio ito happenagira day in day out. So mnafaa kumwambia ajue tu baby daddy ataendelea na maisha yake, ataoana. No alimuona social media akipost the love of his life. Hizi vitu anafaa kuanza kuadapt kukaa nazo. Tikutindaga akirira akirehaga ciana kamera ine ikiriraga. Hiyo sasa na seek sympathy na hakuna kitu ita change. Mumwambie tu co-parenting si kurudiana. Aliambiwa tu wana co-parent, si ati wanarudiana. Maisha mababy daddy no maguthi na mbele. Wewe nietheke mundu nako unaona kisha piga mechi mara 3 4 ata heal. Lakini sasa akikaa hapo, lakini wanawake huwa mnakuwa judge. Ati ni dignity. Ni kuiga dignity society diga ko judge. Oh, niona mundu ungi kogwo nari kihiko-ine nikiarateirwo ni tondu aina mundu. Tafuta mtu huku nje upige mechi mara kadhaa ni usha heal. Lakini otherwise akikapo aongojea society itaendelea kumjudge na onate kumiaka twedia gikona mundu no akero kiu nikio kia murutire kwa murume no athiaga njala la. So the earlier the better. Akipata tu mtu hivyo, ewe enjoy life. Hii dunia hakuna mtu ataishi huku milele. No reke njaririe Triza mama yake Muraya. Reke gwaririe ndeta mutumia watairwo otawe. You see, it's about time we choose between gutengerania na maria karagwareka na thayo wa ciana ciaku. Triza wina party nene muno ati watigirwo Ngai akuhingurire mirango. Wina makambuni urarutithania wira namo. Ni hotete kwirugamia. Aingĩ tũtwatigirwo tũtarĩ ona 10 mũhuko. Aingĩ tũtarĩ anything. Angĩ makuire maikuwa nginya ikombe cia nyũmba. Tũtigĩtigwo tũtarĩ onake. But through kwĩĩtĩkĩra, gwĩtũma na most of all gwethera ciana citũ thayo, nikĩo tũkinyĩte hau tũkinyĩte na Ngai agatũhotithia. And one of these days, Triza ni ukuhona ngoro. Choose your peace. Tigana don't give any attention ya maundu maria marehwo ni Karangũ mitandao-ini. Don't. They does not concern you. He made a decision, he left. Wĩĩtĩkĩre. Umenyere niwe na ciana ciaku na Ngai waku. Oko ni agũteithia ciana well and good. But maundu maria areka, it is none of your business. Yes, he chose someone else over you. Wĩĩtĩkĩre na move on. Na move on ni kuga tiga kumufuata maundu maria areka muturire-ini wake. Mundurume anakinya handu agagutiga ni kumaanisha ndaragubatara muturire-ini wake ever. The best thing you can do to yourself, Ogiko Triza mani ukona dignity as a woman. Tiga gutengerania maundu maria Karangũ areka. Wĩĩtĩkĩre. Ucoke umenya we very fortunate. Tondu kinya wina wira ni urahota gwicariria, ni urahota kwiheirio. Aingĩ twatigirwo twa ilibiti tuanze from zero kuma gukomera makatoni. But through God tukinyete hau tukinyete na agituteithia kuhona.
you have a choice to make. Either nĩ ciana ciaku ũgũcarĩria thayo kana ũgũtengerania na maũndũ ma karago social media na cio ciana ciaku ithiĩ na mbere na kuumia. I came in peace and I come in peace as a woman like you. Wateirwo tawe. Your children should be your first priority. Maya mangetigana